Chasalo Khumulwng Belbari Rwngnukhola kaisa joining panda khlaijaka Tipra Mothani bwkhaktwi. O pandago Ipft Khumulwng Divisional Mothani Adongrok 130 family ni 341 voter Ipft yakore Tipra Mothago hablaikha. Borono Mothago Tipra Mothani banner rwi lamsokha TTADC ni katal chairman Jagadish Deborma MDC Ganesh Debormano karibo Mothani juda juda adongshong. O pandago borongno karibo phaimanjakha Tipra Mothani juda juda adongshong. Khumulwng bwkhaste ni simi Jumui TV ni koktoma. Family, they voters, 341 voters. So I'm going to near about 200 above family ni Chalabusha Buribusha Bubagrani Netite Tipra Motha Chini Hastevo Choba Changmani Yagulo Edishivo Chang Tamcha Kayi Sopal Kaimani Bagay Katung Kaza Kayi Buskanotebo Chini Tipra Mothani Chobano successful Kaitisana Bagay Oro Prai Pasho Butar Buri Chala Chatro Jubok Emonki Khumulwng Ipft Vibagio Committee ni Netribindorok Jottono tini Khako Fulbai Tewasha Tipra Mothao Hayi Jugdan Khaibekya Borongno ang Lamsogo Edisini Hapangni Engui Tipra Mothani Ngibo Lamsogo Jeng Jodiwo Tipra Motha INPT Chongmarini Sikan Ora Alliance Tongmani INPT bo Buskangni Tiprasani Chobano Kahamkoino Wansugui Chung Tabu Kasha Processo Chung Tabu Himui Tongo under process Chung Tantani Mariwa Tangabagi Chini process start Unzak Mia Chini Chodotarik MCC Khumulwng Khai Chung Turanto Kasha Division Nanan Tongani unfortunate district magistrate West Tripura Chungno Poncha Zone Libisi MCC Khumulwng Khanyani permission Nulia Poncha Zone member by Chung Kraitogya Chung immediately within month of May Nya Khaiba first week of June Chiniba Kasha MC Khumulwng INPT Kasha condition to Bubagrani Tipra Mothawo Chung Jotton Palkai Chung Mars Khai Thamsa one umbrella Khanyabu Chung Division Nazak Kaji Chung Mo Tabuk or Thamsani Mariono Chung Tebo Koboknai Hasteni Chini Tiprasa Dopani Kakaham Tahu Buku Rogno Au Chini Buskango Kaishano common issue Obonka Tipralen Yakaba greater Tipralen Mo greater Tipralen Tipra Hastevo Jotokon Pojonto Chung achievement Khaimai Asak Jora Jotokon Pojonto Barot Sorkarno Bad do Klairuwe Tipra Hastevo Obono Chalu Khaimai Asak Jora introduce Khaimai Asak Jora Chini Choba Cholino Tongai Bubagrani Netrite Ang Baki Tipra Hasteni Jotta Tahobu Kurungbo Tabuko Jara Bubagrani Netrito Pashopo Yako Borona Ang Sobani Kobum Naragnai Norogo Paji Chung Kaisha Satini Tolabo Rongaye Chini Mantai Shoktai Tinango Tipra Sarungni Oro Artha Samajik Odikar Jottono Ekdom Cementing Kanyani Bagay Jottono Agogi Paye Bubagrani Tipra Motha Pevidi Niam Sobani Kobum Naragu Ambai Ambairua sini Kokborok media channel no Sung Tinaro Belbari High School
जे बुबाग्रानि थामचानि मारिनो नासिगै जों दिनै अ जायगायाव हायनोहाय बिसेसखाय खुमुलुं IPFT जे डिभिजन दंमोन टोटली बरक डिभिजन सोवायै अलरेडी आं निजे आगि IPFT खालाय दंमोन बेबा ताबक बरक बाकी उलो जे IPFT होनै दंनाय र एडवाइजर चेयरमैन डिभिजन नि सेंट्रल कमिटी नि मेंबर ताई केसीआर जे दंनाय र टोटली डिभिजन जे दंनाय र मेन लीडर पुसो जरा दंनाय र बरक टोटली IPFT या करे तिप्रा मथा बुबाग्रानि थामचानि मारियाव फायै बरक खाबायखा बरकनोबो आं बरकनो खाबाय खुगै लामजो टोटली जों अजागाव मानखा बरकनि साथे साथे जे बाकी गोबां माबा चिनि ताबक जे बुबाग्रानि जे थामचानि मारियाव प्राय चिनारा तिनि मानखा जों 251 फेमिली टोटली प्राय 500 नि साकाव भोटार्स अबायके जों मानखा अबनि बागै जोंर तिनि नासिक नायमानि जे कुबै कुबैना ओ भोटार्स रक ताबक जे फाइनाय रक बर कुबै कुबैना बरक आफ्रो विभिन्न कारणे फाइमानिया एके सिक्रि सकरजक खाइजक ननि बागै फाइमानिया बनि बागै बनि खावो आफ्रो बानि पुइता दङ बिसास दङ बरक तिप्रा मथा एके बुबाग्रानि थामचानि मारियाव बुद्दु अबानि पुइता दङ अमा हायिङैना बनि बखाव दङ मेंने चुकु चुकुङै अनेक आगेन बरक जुगाजुग खालाय दङ अबाके थामचा माने बुबाग्रानि सामंना हामजगै दङ फेबा आफ्रो विभिन्न किरिकर परिस्थिति बरक फाइरि गङ बाइसे आफ्रो बरक फाइमेना प्लस आं जे समय बुबाग्रानि लगे चिनि राजमहल थाङै जे समय आं बिरबिति रियो बुबाग्रानि लगे थाङो बर बाफ्रो गोबां थांजाक दं माने फेबा आव जे राजमहल थांमानि आ जरावनो बरक न याङ नगो अनेक किसु सिक्रि सकर खालायमान बागै बरक मिडिया फकास जङै मालिया नगजागै मानलिया और बागै तिनि सुग जरा बरक हाकि दङ हानि हाय बुबाग्रानि लगे थामचान मरो बरक खालाय अफ कोर्स जों सैमानो तिनि जोंरो जेनहाल माने गोबांमा ताइबो गोबांमा विलेज नि जेटा जारा लेमेन दंनाय हेका साधारण तो भोटार दंनाय र बरक जत्तनो फाइनान बागै जोंनो खबरै दङ जों तिनि अबन परने ताइ सुदु पेन्डेमिक नि बागै जों प्रोग्राम र आसा खालायमे हं दङ जागा जागाव ओ कयेक दिन ना जों प्रोग्राम तामखौ जों सेप सेप के मा खाइचलाय सुग जराव खालायमानलिया किसान नासिं देने चाहिँ बर्न मा कोइ दङ ताउ जरा जत्तनो मोटामोटी अर प्राय आनी मते ताइ अर IPFT नि बेसी बरक तंगलाक 50-60 जनानि बेसी ताइ तंगलाक ताइ जत्तनो तिप्रा मथा हेका थामचानि मारियाव फाइनाय अबानि पुइता दङ आं अबनि बागै पुरापुरि आं नरकना साकलाय र टोटली IPFT बाइनानि दिगियाव थांदों अ तिनि जे लोगो कथम दङ जोंरा वान समनि साइट बिसि बेलबारी बिसि शान्तिनगर बिसि हेके पूर्व बेलबारी हेके रासा गाबन साथे जान खनावै दाव चम्पकनगर बरगो फाइका पूर्व बेलबारी विक्रमल सम फाइलिया प्लस डिभिजन लिडर के मोटामोटी जे डिभिजन तंनाय र उमो विलेज नि तंग बरगो फाइदै अबाहि तिनि जमक प्लस तिनि चंगरो मानसुका सुदु जों अ जागाव तिनि चुर बिरबिति प्रोग्राम सिमिया यासक मुं प्रोग्राम सिमिया प्लस सिनहर तिनि जों प्रत्येकटा BC वाइज विलेज कमिटी वाइज बुमा बदल ने वाट खरचा खलाय जों एडवाइजर कमिटी खाइरनाय एडवाइजर नि चेयरमैन सिमि चंनाय कबो जों जात चिनि पार्टी नि सेपनानि बागै तिप्रा मथानि सामुं खाइनानि बागै जों आपातत विलेज वाइज वार्ड बिति खरचा खलायै जों मेम्बर नाहारै जात एडवाइजर कमिटी खाइरनाय ओ एडवाइजर नि बिसिंतिना समग्र चिनि जे बुमा बदल नि सामुं खाइनानि बागै आपातत अबो जों खावै दोननानि बागै थाङै दं